ahwefo nyina akwa ediba attention TV so mamu ni say attention TV de nsem ajetene ne awoye man mu ne aman foforo so no eno ne yeboabo ano ne aso no so project so nsuo ede abedan ahwefo na ebusuafo enda me ne wo ka say eyade ansem bi aba beton monten so na bra ansem yi beton monten so no eyade eya arahusem ye papa na chese ohime cha me de fan na mkokopie mu ewo Volta regional enya ne tie se eya kodo a esi eya Volta Lake so no chese ebutu ama eya mbema miensa mbema kentinka miensa amafam ahwo amokra na sei na nsem no entwemu etie wo mu a eno ene amane e baye na wo mu chese amu no wo mu hu babia ne nam ene babia fa awie ye amane ye nua bema da ne tachi de ba no e chese wo mu hu na mu no na de be ka me hu Facebook na hwade de course voter su tade na da ho yantam yi na chese subonto no mu chese nipa na wo so no no kra no mu no so sa na e ba sa no miensa wo mu hu no wo ma cha kwan no wo mu wodo nu so mu do su kwani de wo ma hu na mu no Daniel tati wa homa so ma menkọ na wonche ye mu de bre wo mu hu no ye ene de mpagifo aka ede afa ho yegusu ekeka ehoma na siani ahwe se Daniel tati ebeba na ansana obeba no ma yenkọ na yenhwe de ekoso Daniel ba Daniel ma ha o abana meje so na ebrebe no wo mu hu na mu no na tebia wo mu no etesen abna nipa yensafi enne obehwe sene mrantie pa akanye se muka na from nsama obon so mugigrom na so nemom ni asie nti hwe de wi bodies ya ye in fact nipa yensafi sene na free inra ye dikan eboy tefo na mane no nano benada ka nkofo miensan every makango bayeji eno meshi akwanhia wo kwan no so na inframa boy ya emakudo na omutimu no ebutu ye free nra bepmene ya hwehwa ekopima no pa bra na bo no nwotwempa mu kopi no nkronpa mu na ye hu se body no agbetite won so nani a omo ye divers no atimi ayi nyina de akoma kango enti ye ko ho no na efe na nanu matakonya ho no wo so mu yi apaye na omo efa bodies no ma police for so ye ni ometimi aye nyina wie no na omo edi bodies no ema abusua na nipa miensa ya omo ho akadwama ye ka omo asemi no ba ko ye fe no kusi kwame na kusi kwame no ade a ofrikuma se ne ma odi ni dwa ha na edwade kroya na edi no kopie mu makango a enam so asatemi ekotu no na mienu eka ho no edi a yenya Desmond na Calvin Desmond ni Calvin no ye twese omo frinkan na ebesin call Savannah region almost a trend so na bayejia sa semisi ye na seminu ken ade a emrantie a yedi omuko nso so no ekohwehwe emrantie no na se omu ye be 20 and over na ebo wura so no mu a omuko chinchin ya so no mu hu eye bodies na yedi asida PSA be Ghana Maritime Authorities anso na ne before omu wo ye hye so omu adaroma eni mpanyifo bi so eka ho na omutimi bua ya sa bodies yatimi ho it is empremprem de metimi aka so se kusi kwa menedi na busianfo aba omabedi identify say eyomudi share sabre omune police for eka wasem tati dia mission wo hasese ye kodua esinsuo so ya chesase ye de eye enkata ho yellow bia kata ne enwura ye twaguso enipa miensa mu na no mu negu ana me pacha ni sa kudokitwa na wo hu se ye de enwura guso a ye de life jacket na ye de akata so because the way about the nafia ye no enye good say you be exposed to the general public nti omwatiti ahahan na ye dia go body no so na ye di life jacket na go so a yet media presentable because o share the way am nipa das nipa what train so mo be 3 days a body na ye na ni enyan pa nti niemu hu o TV no so na say Facebook live no sa pepepe na etie wo dia wotumi ben hode wani kwhye ye na wo chese nansa na kodo no dane ya wo manhunu wo makira kwan na tebia wo mne tesen na ayede nti a na wontu mi so no the we bodies na say aye no o say won so no for 3 good days nti no ahohono say wunya obi a wonim odi shepa na bia wonim nipa no a ebe dey so betimi identify ana so obi wo ho bia wo nipa kwa no bebi wo ho a
ahyensude bi wo ho obetimi de ho se we ya me di hye na se onye obi a wonim no ncheye dia e beg ni so obetimi identify because the way our bodies na say ye no na niema yetimi hu omo ntem ni se bodies na hu no hu ye nti na timi aba so nani a omotimi hu no ntem enye se bia body na hu na aka metimi aka se ebepim sa break no na ye hwe omo ayenya hu omo na ma hu se ma me be gina ha wo twa dwo de ne sa gu ne ti a kire se wo mo pata no kra enye ye oye hwan mami no oyobi a woni owura kusi kwame no anase kwame kusi no oyobi a oni no na ediga na wonim no pa o chese nanu ada before asemi besi kora no na oni eye kwame kusi no ewo edwamu ho enti na wona nyimbo se enanyumre bibise betu eye owura kwame kusi enti ebra wo yi oyeyi body no de call abonti a obehu ye no na se yese ni mu bia enye o twadwo a chese wo so ankasa nya senketwa ene techi gina so ansa na yentie no kakra ye ba yenya ne ntie sen komodie bi koso ebra na ye koduo no edane obi ano wo so frɛ obi ano de ne di nkomo no so no meba ho na watem na yetie san nkomo no Adamu amtiesu ana boat muao Ragutia kwanu walio Ragutia kwanu walio umame sebra Adamu amtiesu ana Yeah, fellow Ghanaians, your friend Tiflos Anan, the doubting Thomas. Me wo any jesem sunku bi e de brew. Di obi a penny dachi bia no, eno ho adwuma na oye. Se opese wo YouTube dachi, anase wo social media handles no dachi, eye perfect dia, then eye baby back. Ozitech, oho na betumi aboa wo ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech ombeboa ama u social media handles ni na akoso they will boost it for you. Facebook ombebusto ama Twitter ombebusto ama TikTok ombebusto ama Instagram ombebusto ama na de wo mukra ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombebusto ama eba no followers ombebusto ama eba no watch hours and also ombebusto ama yes say drop baby e wona na wo na so obi san subscriber e sign add up umpewe na opede kaya moto banaze de na me catch us omo so making money ewo eye social media handles no say for YouTube or social bebia ewo social media handles na de me say Ozitech and the bebwa ama we making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you ewo abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million umpewe na opede kaya moto mbium se wope Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese ukosua anase opese u boost eye social media handles na oni omu bedidwa eye 0598 697619 me repeat number ni the amount 0598 697619 Ozitech na o say you make money every month. Ebusian for video ye kokoshe ye anase sema ye kokotie mu nya kase ye humesi ansem ne esitie na nam so magana for dodo na de omade nkyere e de aba e de afasa video hu magana for ni bi e kase e ya de e ya sa river Volta yi e ya de asa river yi anu de nyama bi se di on tan nya pam because mbrante ye omawu yi pa de na ye obi asama mbrante no e de ama nsuo no internet kokko basan ebi mo so kase eya de ambrante omutan na asoso mbewu nti no mutumi ewu ewewe sa river no esa dwetwende dodo na nkrofo de bada na so adwenhwe fa o de to comment section wo send be ya metumi akenkan e de ama o abrene abrano nyina afesu no se wo ye wedding wo ye party wo ye birthday wo ye bibi biara na opesa order eye cake pastries anase bibi biara no eya de a ofre ye University Foundation o mbetumi aye bi e de ama na afesu no wo so na owo ho no mo na chese wa kasa utumu se o wo adoye se ubetumi aya adoye no e de ama nkrofo a
Faku University Foundation mo telephone number no from se na be ya bre ni abra no nyina no mo betumi de siri a hye nkrofo amfunu mo ema social media handles ni nyina no attention TV YouTube. Subscribe to our YouTube channel na doma bi na on boso se na be ya bibia right beto na Canoe unsa ebeka. Like, share, comment we page no so Facebook so ka ho. Ade a wo share mo abonti abomisa mra na from ohima echa.